سلامتون بینندگان گرامی، نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی اخبار را از تلویزیون تاجیکستان منظور شما می‌نماییم. در استودیو با شما مرجانه شریفова. صبح امروز اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با مقصد اشتراک در تنتنه‌های ایدانه بخشیده به سال نو ملی جشن بین‌المللی نوروز شناسایی با جریان کارهای بنیادکاری و سازندگی و افتتاح یک زمره انشاءات تعییناتی گوناگون به شهر نورک ولایت ختلان تشریف آوردند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را رهبریت ولایت ختلان، اهل علم و فرهنگ و جوانان شهر نورک با روحیه و فضای شکوهمند نوروزی استقبال گرفتند. روز 20 مارت اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با مقصد اشتراک در تنتنه‌های ایدانه بخشیده به سال نو ملی جشن بین‌المللی نوروز شناسایی با رفت کارهای بنیادکاری و سازندگی و افتتاح یک قطار انشاءات تعییناتی گوناگون به شهر نورک ولایت ختلان تشریف آوردند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را رهبریت ولایت ختلان، اهل علم و فرهنگ و جوانان شهر نورک با روحیه بالیده و فضای شکوهمند نوروزی استقبال گرفتند. چون بهاری نازنین آمد با استقبال نوروزی صباحیم بر این آمد. جمالش دیده ها را نور اندر نور می بخشد. بهاری صلح و استقلال و وحدت آفرین آمد. بهاری صلح و استقلال و وحدت آفرین آمد. خوشباد و هوا دارد سیری چمری دارد، آبهای صفا دارد سیری چمری دارد. خوشباد و هوا دارد سیری چمری دارد، آبهای صفا دارد سیری چمری دارد. هم کوهکی نار دارد هم باغ انار دارد، هم کوهکی نار دارد هم باغ انار دارد. هم منبع نور دارد سیری چمری دارد، هم منبع نور دارد سیری چمری دارد. اون در فلک و جهان چکن پوش شده است، پشتی گوشی دختران سیاه گوش شده است. این کرتهی زیبند عجب گل چکنی رخشنده چنان بهار مدهوش شده است، رخشنده چنان بهار مدهوش شده است. میتوان با افتخار تاجیک را فرخونده بود، در هوایش با شرافت دستار و سر کن، در هوایش با شرافت دستار و سر کن. رسم و ایراکی مالی اون زیدم زینده کرد، رسم و ایراکی مالی اون زیدم زینده کرد. در دلی تاریخ نقشی این شرافت را میدون، در دلی تاریخ نقشی این شرافت را میدون. آمده خوش آمده پیشوای ما
سروری عالی مکن از سخاوت عالم دنیا شد آمده خوش آمده پیشوای ما از کدوم ها شاد شدی های ما آمده خوش آمده پیشوای ما از کدوم ها شاد شدی های ما آمده خوش آمده پیشوای ما از کدوم ها شاد شدی های ما امروز اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در روزهای تجلیل نوروز بین‌المللی در شهر نورک با تطبیق لایحه برقرارسازی نیروگاه برق آبی نورک آغاز رسمی بخشیده با جریان نوسازی اگریگات‌ها شناس شدند. مورد ذکر است که نیروگاه برق آبی نورک بزرگترین انشاءات گیدروانرژتیکی در آسیای مرکزی به شمار می‌رود. اگریگات یکم نیروگاه 15 نوامبر سال 1972 مورد بهره برداری قرار داده شده است. 20 марти соли 2019 асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар рӯзҳои таҷлили наврӯзи байналмилалӣ дар шаҳри норак ба татбиқи лоиҳаи барқарорсозии нерӯгоҳи барқи обии норак оғози расмӣ бахшида бо ҷараёни навсозии агрегатҳо шинос шуданд. нахуст ба сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон лоиҳаи барқарорсозии нерӯгоҳи барқи обии норак пешкаш гардид. мавриди зикр аст ки نیروگاه برق آبی نورک بزرگترین انشاءات گیدروانرژتیکی در آسیای مرکزی به شمار می رود. کارهای ساختمانی آن سال 1961 آغاز گردیده 26 مارت سال 1966 مجرای دریای وخش بسته شد. اگریگات یکم نیروگاه با اقتدار 300 مگاوات 15 نوامبر سال 1972 مورد بهره برداری قرار داده شده است. نیروگاه از 9 اگریگات عبارت بوده از سال 1979 با اقتدار پره 2700 مگاوات کار کرده است. سال 1988 در نتیجه تجدید اگریگات‌ها اقتدار لایحه‌ای نیروگاه 8 اگریگات با 335 مگاوات و یک عدد با 320 مگاوات به 3000 مگاوات رسانیده شد. امروز در نیروگاه برق آبی نورک 710 نفر کارمند از جمله 160 نفر زنان فعالیت دارند. شماره هیئت مهندسی تکنیکی نیروگاه 204 نفر را تشکیل می‌دهد. آبانبار نورک آبانباری تنظیمی سالانه به حساب رفته از سرگاه درغاد در مسافه 70 کیلومتر طول کشیده است. حجم آبانبار 10.5 کیلومتر مکعب بوده. از این 4.5 کیلومتر مکعب آن برای استحصال نیروی برق در دوره تیرماه و زمستان استفاده برده می شود. درغاد نیروگاه مجموعه گیدروتکنیکی سنگ و گلی بوده با بلندی 300 متر امروز در جهان بلندترین درغاد سنگ و گلی به شمار می رود. استحصال میانه سالانه نیروی برق در این نیروگاه 11.2 میلیارد کیلووات ساعت را تشکیل داده. از دوره به کاراندازی تا امروز در نیروگاه 448.4 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق استحصال کرده شده است که از این 306.8 میلیارد آن به دوره صاحب استقلالی کشور راست می آید. عین زمان بنابر کهنه و فرسوده گردیدن تجهیزات اساسی نیروگاه تخمینا با اقتدار 2600 مگاوات فعالیت می نماید. در نتیجه تطبیق لایحه برقرارسازی نیروگاه برق آبی نورک اقتدار لایحه‌ای نیروگاه از 3000 به 3300 مگاوات برداشته شده. در مجموع با نظرداشت توانایی برقرار شونده اقتدار استحصال نیروی برق در نیروگاه 700 مگاوات زیاد، سطح و صفت خدمترسانی در نیروگاه بهتر و تأمینات نیروی برق در کشور به طور نظررس بلند خواهد گردید. با تلاش‌های پیوسته پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با در نظرداشت اهمیت نیروگاه در رشد اقتصادیات کشور و تطبیق یکی از هدفهای سیاسی و استراتژی یعنی نائل گردیدن به استقلالیت کامل انرژتیکی دوام سالهای 2015-2016 در دایره همکاری‌های حکومت جمهوری تاجیکستان با بانک عمومی جهانی و جلب شرکت مشاوری از فرانسه اساسناکنی تکنیکی اقتصادی لایحه تجدید نیروگاه برق آبی نورک و تامین بخطری سد آن آماده کرده شد. طبق اساسناکنی تکنیکی
иқтисодии гузаронида шуда маблағи умумии таҷдиду азнавсозии нерӯгоҳ то $700 миллион америкоӣ арзёбӣ гардидааст. муҳлати умумии татбиқи лоиҳа 10 солро ташкил дода бо дар назардошти дастрасии маблағҳо лоиҳа дар 2 марҳила амалӣ хоҳад шуд. татбиқи марҳилаи якуми лоиҳа давоми 5 сол пешбинӣ гардида асосан аз 4 қисм таҷдиди 3 адад гидроагрегат ва таҷҳизоти асосии нерӯгоҳ, таъмини бехатарии сад, мониторинг ва корҳои сохтмонӣ, таъмини бехатарии сад, таҷҳизоти гидромеханикӣ ва интиқолу насби 6 адад автотрансформатори 500-220 киловолта иборат мебошад. дар маҷмӯъ то имрӯз барои маблағгузории лоиҳа $326.9 миллион америкоӣ ҷалб гардидааст, ки аз он $169 миллиону $134 ҳазор қарз ва $57 миллиону $800 ҳазор гранти Бонки умумии ҷаҳонӣ, $60 миллион қарзи Бонки осиёгии сармоягузории инфрасохторӣ ва $40 миллион қарзи Бонки авроосиёгии рушд мебошад. марҳилаи дуюми лоиҳа таҷдиди 6 гидроагрегат ва таҷҳизоти ёрирасони асосии нерӯгоҳро дар бар мегирад, ки он бо арзиши $148.6 миллион америкоӣ дар давоми 5 сол татбиқ хоҳад гардид. бояд гуфт, ки дар вақти татбиқи амалии лоиҳа ҷиҳати таҷдиди босамари агрегатҳои нерӯгоҳи барқи обии норак пудратчиён аз техникаву технологияи муосири ҷаҳонӣ истифода мебаранд. таъкид кардан зарур аст, ки баъди анҷоми корҳои таҷдиду азнавсозӣ тамоми системаи нерӯгоҳ бо технологияи навтарин ва пешрафтаи соҳа иваз карда мешаванд. тавоноии нерӯгоҳ ки 3000 мегаватт мебошад, бо сабаби оне ки таҷҳизот кӯҳнаю фарсуда шудааст, мо дар имрӯз ҳамин 3000 мегаваттро намегирем. тавоноии нерӯгоҳ наздики 400 мегаватт кам шудааст ва бо гузаронидани азнавсозии нерӯгоҳ ин 400 мегаватт барқарор карда мешаванд ва иловатан 300 мегаватти дигар зам мегардад. яъне тавоноии нерӯгоҳи барқи оби норак ба 3300 мегаватт мерасад. бо иваз кардани агрегатҳои геси норак мо метавонем бо наздики зиёда аз 50 сол агрегатҳое ки нав мешаванд мардуми ҷумҳурии Тоҷикистонро бо барқ таъмин намоянд. дар доираи лоиҳаи азнавсозии нерӯгоҳ он дар қисмате ки оиди бехатарии сарбанд корҳо гузаронида мешавад, ин ҳам бошад корҳои сохтмонӣ дар нақбҳои обгузар, нақбҳои обпарто ва ивазнамоии он таҷҳизоти санҷишие ки дар худи сарбанд васл карда шудааст, ҳамаи ин таҷҳизотҳо иваз карда мешаванд. зимни шиносоӣ бо лоиҳаи барқарорсозии нерӯгоҳи барқи обии норак президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба роҳбарияти вазорати энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурӣ барои назорати иҷрои босифати корҳо супоришҳои мушаххас дода, ба ширкати пудратии лоиҳа ширкати австриягии Andritz Gidro, мушовири лоиҳа ширкати швейтсариягии Штуки Ltd ва зерпудратчии лоиҳа ширкати ватании Tojiksgem ҷиҳати татбиқи саривақтии лоиҳа маслиҳатҳои муфид пешниҳод намуданд. Andritz Gidro яке аз ширкатҳои бонуфузи ҷаҳонӣ оид ба истеҳсоли таҷҳизоти электромеханикии нерӯгоҳҳои барқи обӣ, таҷдиду азнавсозӣ ва баланд бардоштани иқтидорҳои агрегатҳои нерӯгоҳҳои барқи обӣ, пойгоҳҳои обкашӣ ва турбогенераторҳо ба шумор меравад. ширкат давоми таҷрибаи 175-солаи худ зиёда аз 31 000 адад турбинаҳоро бо иқтидори умумии 430 000 мегаватт истеҳсол ва таҳвил додааст. ширкати мазкур то имрӯз намояндагии худро дар тамоми минтақаҳои дунё аз ҷумла Ҳиндустон, Хитой, Иёлоти Муттаҳидаи Америка, Канада ва Бразилия таъсис дода, дар даҳҳо давлатҳои дигари ҷаҳон фаъолият намудааст. айни замон ширкат дар раванди амалисозии 16 лоиҳаи калонҳаҷм иштирок дорад. мавриди зикр аст, ки шурӯъ аз соли 2005 бо дастгирии шарикони рушд корҳо вобаста ба тоза намудани сатҳи поёноби нерӯгоҳ, мониторинги бехатарии садди нерӯгоҳ, бунёди дастгоҳҳои тақсимкунандаи пӯшидаи элегазии 500 ва 220 киловолта, иваз намудани трансформатори генератори рақами 8 бо иқтидори 4
450 мегаватт ампер ва бо маблағгузории ширкати барқи тоҷик иваз намудани чархи кории агрегати рақами 3 ба роҳ монда шуд. аз ҷумла давоми солҳои 2010-2016 бо дастгирии бонки олмонии рушд ва бонки рушди осиё лоиҳаҳои барқарорсозии дастгоҳҳои тақсимкунандаи кушодаи 220-500 киловолта дар нерӯгоҳи барқи обии норак аз ҷониби ширкати олмонии алстом татбиқ карда шудааст. ёдовар мешавем ки президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни сафарҳои корӣ ба шаҳри норак дар доираи амалӣ намудани лоиҳаи барқарорсозии дастгоҳи тақсимкунандаи кушодаи 220 киловолта ва барқарорсозии дастгоҳи тақсимкунандаи кушодаи 500 киловолта 13 августи соли 2013 дар нерӯгоҳи барқи обии норак муҳимтарин қисмати ин иншооти стратегӣ дастгоҳи нави барқтақсимкунии элигазии 220 киловолта ва 27 апрели соли 2016 дастгоҳи тақсимкунандаи пӯшидаи элигазии 500 киловолтаро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. таҷҳизоти асосии лоиҳаҳо дар корхонаҳои истеҳсолкунандаи аврупо аз ҷумла дар давлатҳои Швейтсария, Франсия, Италия, Олмон, Полша ва Испания истеҳсол ва ба ҷумҳурӣ таҳвил ва васлу насб карда шуданд. бартари ҳамин таҷҳизотҳои ҳамин ки ин таҷҳизотҳо яке аз таҷҳизотҳои пешрафтаи ҷаҳон мебошад ва инҳо дар масоҳати хеле кам ҷойгир мешаванд. таҷҳизотҳое ки дар вақти пеш буд ва инҳо дар масоҳати калон васл карда шуда буданд. бо дастгирӣ бевоситаи пешрои миллат ҳамин кор амалӣ гардид ва ин дастгоҳҳо ҳамаш истеҳсоли давлатҳои пешрафтаи ҷаҳон ба монанди фаронса, Олмон, Швейтсария ва дигар давлатҳо мебошанд. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон баъди шиносоӣ бо рафти корҳои навсозӣ агрегатҳои нерӯгоҳ ва бехатарии садди он ба масъулини дахлдор барои иҷрои босифати корҳои таҷдиди агрегатҳо ва таҳкимбахшии ҳолати бехатарии садди нерӯгоҳ дастуру супоришҳои мушаххас доданд ва муҳимияти ин иншооти бузурги гидроэнергетикии мамлакатро дар таъмини пешрафту тараққиёти бештари иқтисодию иҷтимоии кишвар хусусан дар татбиқи ҳадафи чоруми миллии тоҷикистон саноатикунонӣ бо суръати ҷумҳурӣ махсус таъкид намуданд. дар даврони соҳибистиқлолӣ ба хотири амалӣ сохтани нақшаву барномаҳои созандаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҷиҳати расидан ба истиқлолияти энергетикӣ ва амалӣ кардани ҳадафҳои неки сарвари давлат баҳри таъмини зиндагии шоиста барои мардуми шарафманди тоҷик бо дастуру ҳидоятҳои президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон истифодаи оқилонаву сарфакоронаи захираҳои гидроэнергетикӣ сохтумону таҷдиди нерӯгоҳҳои хурду бузурги барқи обӣ оғоз гардида хатҳои баландшиддати интиқоли нерӯи барқ ва зеристгоҳҳои барқӣ бунёд карда шуданд. оғози корҳои барқарорсозӣ ва бунёди нерӯгоҳи барқи обии Роғон ба кор андохтани агрегати якуми нерӯгоҳи барқи обии Роғон ба истифода додани хатти баландшиддати интиқоли нерӯи барқи 500 киловолтаи Душанбе Роғон ба кор андохтани дастгоҳҳои тақсимкунандаи пӯшидаи элигазии 500 киловолта ва 220 киловолтаи нерӯгоҳи барқи обии Роғон мавриди истифода қарор гирифтани нерӯгоҳҳои барқи обии Сангтуда 1, Сангтуда 2, Помир 1, нерӯгоҳи барқи обии Тоҷикистон дар баландии 3500 метр аз сатҳи баҳр дар ноҳияи дурдасти Мурғоб, маркази барқу гармидиҳии Душанбе 2, зеристгоҳҳои барқии 500 киловолтаи Душанбе ва Суғд, хати интиқоли барқи 500 киловолтаи ҷануб шимол, дастгоҳҳои тақсимкунандаи пӯшидаи элигазии 220 ва 500 киловолта дар нерӯгоҳи барқи обии Норак, зеристгоҳҳои барқии 220 киловолтаи Лолазор, Хатлон, Айни, Шаҳристон, Шаҳринав, Геран 2, хатҳои интиқоли барқи 220 киловолтаи Лолазор, Хатлон, Тоҷикистон, Афғонистон, Хуҷанд Айни, Қайроқом Суғд, Айни Рудакӣ ва оғози татбиқи воқеии лоиҳаи Кассаҳазор аз ҷумлаи комёбиҳои бузурги Тоҷикистон дар роҳи расидан ба истиқлолияти комили энергетикӣ мебошанд, ки таҳти роҳнамоии бевоситаи пешвои хиратманду дурандеш муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон амалӣ карда шудаанд. бо татбиқи лоиҳаҳои мазкур дар 10 соли охир иқтидорҳои истеҳсолии системаи энергетикии кишвар 1320 мегаватт зиёд ва беш аз 1300 километр хатҳои интиқоли барқи баландшиддати 500, 220 ва 110 киловолта мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуданд. иқдомҳои навбатии созандаи президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти расидан ба ҳадафҳои неки ҳукумати
президенти ҷумҳурии тоҷикистон оғози таҷдиду азнафсозии нерӯгоҳҳои барқи обии норак, Сарбанд ва Қайроқум мебошад. Айни ҳол корҳои таҷдиду азнафсозии нерӯгоҳи барқи обии Сарбанд дар вилояти Хатлон идома дошта, моҳи майи соли 2019 таҷдиди нерӯгоҳи барқи обии Қайроқум дар вилояти Соғд оғоз мегардад. иқтидори лоиҳавии нерӯгоҳи барқи обии Сангтуда 240 мегаваттро ташкил дода, он чорумин нерӯгоҳи калон аз лиҳози иқтидор баъд аз нерӯгоҳҳои Норак, Сангтуда 1 ва Бойғозӣ ба ҳисоб меравад. Сохтумони нерӯгоҳи мазкур, ки аз 6 агрегат иборат мебошад, ҳанӯз соли 1956 оғоз гардида, аввалин агрегати он соли 1962 ба кор дароварда шудааст. Аз ҳамон вақт то имрӯз ба ҷуз аз як агрегат, агрегати рақами 4, барои баланд бардоштани сатҳи хизматрасонӣ ва самаранокии кори нерӯгоҳ ягон кори таҷдид ва азнавсозӣ анҷом дода нашудааст. Аз ҷумла бинобар сабаби аз кор мондани системаи назорат ва танзими баландшавии об соли 1993 ва соли 1994 агрегати рақами 2 қисман зери об монда буд. ҳамчунин бинобар сабаби истифодабарии тӯлонӣ қисми зиёди таҷҳизоти электромеханикӣ ва гидромеханикии нерӯгоҳ ва дастгоҳи тақсимкунандаи кушодаи он фарсуда шудаанд. бинобар сабаби кам шудани кори фоиданокии агрегатҳо ва зиёд гардидани хароҷоти истеҳсолӣ ҷиҳати дар ҳолати корӣ нигоҳ доштани агрегатҳо бо дастуру супоришҳои президенти мамлакат корҳои таъмиру таҷдиди нерӯгоҳ оғоз гардид. бояд гуфт, ки ҳамаи ин тадбирҳои созандаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба хотири рушду пешрафти соҳаҳои иқтисодии мамлакат ноил гардидан ба истиқлолияти комили энергетикӣ ва таъмини зиндагии шоистаи халқи тоҷик равона гардидааст, ки натиҷаҳояш барои рушду пешрафти кишвар неку бобарор хоҳад буд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Норак бо гузоштани санги асос ба корҳои сохтмонии як меҳмонхонаи замонавӣ оғози расмӣ бахшиданд. бинои меҳмонхона аз 4 ошхона иборат буда, дар таҳхонаи он бунёди толори варзишӣ, 2 ошхона, ҳаммом, боғхона, ҳавзи шиноварӣ ба нақша гирифта шудааст. гузориши хабарнигорони мо. дар идомаи сафари кори сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо гузоштани санги асос ба корҳои сохтмонии як меҳмонхонаи замонавӣ, ки на чандон дуртар аз нерӯгоҳи барқи обии Норак дар мавзеи хушбоду ҳавои соҳили дарёи Вахш сохта мешавад, оғози расмӣ бахшиданд. аснои муаррифии лоиҳа ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд, ки меҳмонхонаи мазкур дар масоҳати 0-146 гектар замин аз ҷониби дирексияи сохтмони иншооти ҳукуматӣ дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон бунёд карда мешавад. бинои меҳмонхона аз 4 ошёна иборат буда, дар таҳхонаи он бунёди толори варзишӣ, 2 ошхона, ҳаммом, боғхона, ҳавзи шиноварӣ ба нақша гирифта шудааст. дар ошёнаи якум бошад ҷои таомхӯрӣ, толори баргузории конфронс, утоқҳои корӣ ва як ошхонаи дигар низ сохта мешаванд. тибқи лоиҳа бунёди ҳуҷраҳои хоб, толори фароғатӣ, ҳаммом, ҳуҷраҳо барои меҳмонони олиқадр ва толори хурди варзишӣ дар ошёнаҳои сеюму чорум пешбинӣ гардидааст. ҳамчунин дар ҳудуди ин меҳмонхонаи замонавӣ биноҳои ёрирасон ва таваққуфгоҳ низ сохта мешаванд. имрӯз бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон коргоҳи нави истеҳсоли қошинҳои резинии ҷамъияти саҳомии пӯшидаи заводи таҷрибавии механикии шаҳри Норак мавриди истифода қарор гирифт. коргоҳи мазкур бо маблағи зиёда аз 3 миллион сомонӣ бунёд ёфта. иқтидори истеҳсолии он дар як рӯз 35 метри мураббаъ ва дар як сол 9000 метри мураббаъ қошинҳои резиниро ташкил медиҳад. дар коргоҳи бори нахуст нав аз шинаҳои автомобил ки фарсуда шуданд 3 намуди маҳсул истеҳсол гардида. ин номгӯи масолиҳи сохтмонӣ дар бунёди майдончаҳои варзишӣ, саҳни боғчаҳои кӯдакона ва роҳрафо васеъ истифода карда мешавад. қадди технологии коргоҳи нави истеҳсоли қошинҳои резинӣ аз ҷумҳурии мардуми Чин дастрас гардида
توسط آن تولید محصول رقابت‌پذیر و جوابگوی زمان معاصر به راه مانده شده است. بعد با استفاده از سپردن کارگاه نو زیاده از 20 ساکن محلی با جای کار دائمی تامین گردیده، شماره کارگران و متخصصان در جمعیت سهامی پوشیده زواد تجربوی مکانیکی به زیاده از 150 نفر رسید. سرور دولت محترم امامعلی رحمان در کارخانه مذکور با فعالیت کارگاه نو بوریش و آرایش ورق‌های آهنین اندازه 2 و 105 میلیمتر که با دستگاه معاصر رقمی کامپیوتری مجهز گردانده شده است شناس شدند. این کارگاه با خرج 3.7 میلیون سوم بنیاد گردیده در اینجا اساساً بالورها، قالب‌های گوناگون و آرایش‌های آهنی استحصال کرده می‌شوند. اقتدار استحصالی کارگاه مذکور در یک سال کارکرد 3000 تن آهن را تشکیل می‌دهد. پیشوا ملت ضمن شناسایی به فعالیت کارگاه‌های نو که در آنها استحصال مصالح ساختمانی دارای صفت بلند و رقابت‌پذیر صورت می‌گیرد بهای بلند دادند و مسئولان دستور دادند که در برابر تأسیس جای‌های نو کاری با استفاده از شرایط و امکانات موجوده استحصال محصولات واردات عوض کننده را بیش از پیش افزون نمایند. موردی به تاکید خاص است که در کارگاه‌های جمعیت سهامی پوشیده زواد تجربوی مکانیکی یکچند نامگوی مصالح ساختمانی از جمله قالب و ارک‌ها برای بنیاد نخ‌ها، الکترود کفشگری، شیشه مائع، سیتکه‌های دیواربندی و ارماسیتکه‌ها، سیمخوار، بامپوش‌های آهنی، پروفیل‌های تونوکگی، بتونی مالی با تکنولوژی کامپیوتری و سیمتناب برای کارخانه‌های باربردار استحصال می‌گردند که همه آن واردات عوض کننده بوده قبلا از خارج کشور دسترس کرده می‌شدند. محصولات استحصال نموده کارخانه اساساً برای بنیاد نیروگاه‌های برق آبی از جمله راغون استفاده کرده می‌شود که همزمان زیاده از 600 نفر کارگران و متخصصان کارخانه مذکور در این انشاءات عصر در سمت کارهای زیرزمینی و حراتی با استفاده از تکنیک و تکنولوژی معاصر که نظیرشان در آسیا مرکزی موجود نیست فعالیت باثمر دارند. باید گفت که افتتاح چنین کارگاه‌های نوی صنعتی استحصال محصولات وطنی برای تطبیق باثمر هدف چهارم ملی صنعت کنونی با سرعت مملکت زمینه خواهد گذاشت. در منطقه صنعتی شهر نورک اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان مرحله اول کارخانه گیدرامخ صنعت جمعیت سهامی شده تاجیک گیدرامونتاژ را مورد استفاده قرار دادند. اثنای شناسایی به سرور دولت اطلاع دادند که سمت فعالیت کارخانه استحصال تجهیزات گیدرامکانیکی و متال کنسترکسیون نیروگاه‌های برق آبی بوده در تاجیکستان یگانه کارخانه به حساب می‌رود. اقتدار استحصال این کارخانه نوی صنعتی مملکت در یک ماه تا 1000 تن تجهیزات گیدرامکانیکی و متال کنسترکسیون نیروگاه‌های برق آبی میباشد. در کارخانه گیدرامخ صنعت استحصال همه نمود دروازه‌ها از جمله دروازه‌های تعمیری، اساسی، صدموی و قبرهای آبرسان توربین برای نیروگاه‌های برق آبی به راه مانده شده 250 نفر با جای کار دائمی تامین شدند. برای استحصال محصولات دستگاه و تجهیزات معاصر از جمله دستگاه عمودی فریزری، حراتی مروتبری، دستگاه افقی قیرگیرنده، دستگاه چهارولکگی گیدراولیکی دورگی، تسمه‌بری، دستگاه ورق قطع ورق باز کننده و غیره با مبلغ بیش از 15 میلیون سومانی از خارج کشور وارد و وصل و نصب گردیدند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با مسئولین جهت افزون نمودن اقتدار استحصالی و صادرات محصولات به خارج کشور دستور و سفارش‌های مشخص دادند. گفته شد که چنین تجهیزات برای ساختمان نیروگاه‌های برق آبی ضرور است و تا به امروز از فدراسیون روسیه و اوکراین آورده میشد و وزن هر یک کدام آن از 50 تا 190 تن را تشکیل می‌دهد. واردات تجهیزات مذکور در برابر خرج زیادی مبلغ همزمان وقت بیشتر را طلب می‌کرد. امروز در دایره دستگیری‌های همیشگی رهبریت عالی دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان نسبت به صاحبکاران و هدف چهارم ملی صنعت کنونی با سرعت مملکت بنیاد چنین کارخانه‌های عظیم صنعتی در شهر و ناحیه‌های کشور وسعت داده شده است و این روند در سمت استحصال محصولات رقابت‌پذیر و واردات عوض کننده زمینه مساعد فراهم می‌آورد. همچنین این اقدام رهبریت عالی مملکت به کاهش واردات دستگاه و تجهیزات سبب خواهد گردید. در این روز برابر فعال گردیدن کارخانه گیدرامخ صنعت جمعیت سهامی شده تاجیک گیدرامونتاژ با پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان متخصصان انستیتوت لایحه‌کشی ساختمان نیروگاه‌ها که در نزد کارخانه تأسیس شده است معرفی گردیدند. طوری تاکید گردید در این انستیتوت بهترین متخصصان ساحه جلب گردیدند که در رشد ساحه انرژتیک مملکت سهم نظارت خود را خواهند گذاشت. با
бунёди марҳилаҳои дуюму сеюми корхонаи гидромехсаноат дар баробари афзун гардидани иқтидори истеҳсолӣ шумораи ҷойҳои корӣ низ дар он бештар карда мешавад. Аз рӯи маълумоти масъулин феълан барои маъмурият бинои нав сохта шуда, бунёди бинои дуошёна барои коргоҳи дузандагӣ ва хобгоҳ барои кормандони корхонаи гидромехсаноат идома дорад. бояд гуфт ки дар назди корхона коргоҳи дузандагӣ фаъолият дорад ки занону бонувон бо истифода аз шароиту имконоти фарохи муҳайё гардида ба духти либоси корӣ ва дигар лавозимоти зарурӣ барои кормандони ҷамъияти саҳомии кушодаи тоҷик гидромонтаж машғуланд. дар ҷои бинои маъмурӣ ва коргоҳи дузандагии қаблӣ сохтмони марҳилаҳои ояндаи корхона оғоз хоҳад гардид. корхонаи гидромехсаноат дар баробари истеҳсоли дарвозаҳои таъмирӣ, асосӣ, садамавӣ ва қубурҳои обрасони турбина ин таҷҳизотро бо ҷалби мутахассисони маҳаллӣ дар нерӯгоҳҳои барқи обӣ васу насб менамояд. дар даврони собиққулӣ баробари бунёди нерӯгоҳҳои хурду бузурги барқи обӣ ҳамзамон таҷдиду навсозии нерӯгоҳҳои мавҷуда идома дошта. ин корхонаи навбунёди саноатӣ имкон медиҳад ки бо харҷи ками маблағу сарфи вақт таҷҳизоти зарурӣ бо сифати баланд дар дохили мамлакат истеҳсол ва дастрас гардад. дар доираи сафари корӣ дар шаҳри Норак 20 март асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нишони давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро ба истифода доданд. Иншооти мазкур дар майдони 1570 метри мураббаъ бунёд ёфта. дар зарфи камтар аз як сол сохтмони он ба анҷом расонида шуд. баландии сутунпояи нишони давлатӣ аз сатҳи сақф 20 метр ташкил дода аз масолиҳи хушсифат ва тобовар бунёд ёфтааст. худи нишон наздик ба 2 метр буда дар маҷмӯъ баландии иншоот бо сутунпояаш 22 метр ташкил медиҳад. майдони нишони давлатӣ аз 3 қисмат иборат буда ҳамагии он бо санги мармар ки аз табиати бои Тоҷикистон дастрасу коркард гардидааст, зебу зинат ва оро дода шудааст. ҳамзамон иншоот бо гулу будаҳои ороишиву мавсимӣ сабзу хурам гардонида шуда ба як мавзеи дилрабову зебои шаҳри Норак мубаддал гардидааст. дар доираи корҳои сохтмонӣ ҳамчунин роҳҳои мошингарди атрофи иншоот мунфаш ва ба талаботи замон мувофиқ гардонида шуд. майдони нишони давлатӣ пурра чароғон карда шуда. шабонгоҳ иншоотро 76 адад чароғакҳои поядор ва сутунпояву нишонро 10 чароғаки пуриқтидор равшанӣ хоҳанд дод. аз ду ҷониби майдони нишони давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон гӯшаҳои алоҳида барои шинонидани гулу будаҳои ороишӣ бунёд ёфта, пурра бо тавораҳои панҷарадори алюминӣ зебу оро дода шудааст. зимни шиносои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба сифати корҳои сохтмонӣ баҳои баланд дода, барои нигоҳбини дурусти иншоот ва сабзу хурам кардани атрофи он ба масъулин дастуру супоришо доданд. дар ин иншоот наздик ба 40 адад нишастгоҳ насб гардида то 200 дарахтони сояафкану ҳамешасад шинонида шудааст. ҳудуди ҳар ду майдон пурра майсазор гардида, ҳамчунин дар дохили иншоот як қаҳвахона бунёд гардид. майдони нишони давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва атрофи он бахусус шомгоҳон зебову нотакрор буда бо системаи муосири равшандиҳӣ таъмин карда шудааст. дар шафати нишони давлатӣ 2 майдони сайру саёҳат низ барои сокинон сохта шуд. мавзеи навбунёд мутобиқ ба талаботи замон буда бешубҳа ба макони сайру саёҳат ва истироҳати сокинону меҳмонони шаҳри Норак табдил хоҳад ёфт. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар назди варзишгоҳи марказии шаҳри Норак барои бунёди майдони варзишӣ сангӣ асос гузошта, бо сохтмончуни иншооти мазкур суҳбат намуданд. тавре иттилоъ дода шуд, майдони варзишӣ дар заминаи варзишгоҳи марказии шаҳр бунёд ёфта, барои 10 000 ҷои нишаст пешбинӣ гардидааст. тибқи лоиҳаи майдони ҳозираи футбол бетағйир нигоҳ дошта шуда, дар атрофи он нишастгоҳҳои замонавӣ бунёд мегарданд. иншооти нав дар масоҳати 4,3 гектар сохта шуда, дар баробари нишастгоҳ ҳамчунин дар ин ҷо дигар шароит барои машқу тамрин фароҳам оварда мешавад. аснои шиносоӣ ба пешвои миллат иттилоъ доданд ки дар варзишгоҳи нав барои 4 даста ҳуҷраҳои варзишгарон бунёд ёфта, ин иншоот ҳамчунин бо утоқҳои либосивазкунӣ, ҳаммом, нуқтаи тиббӣ, дафтари корӣ, маъмурият ва ҳуҷраҳои техникии мувофиқи талаботи замони муосир таъмин хоҳад шуд. барои обу тоби бадан дар ин иншоот толорҳои алоҳидаи машқу тамрин дар назар дошта шуданд ки ҳар кадоми он бо ҳуҷраҳои либосивазкунӣ ва мағоза таъмин мегарданд. тибқи лоиҳаи таҳия гардида дар варзишгоҳ боз дигар биноҳои ёрирасон низ сохта мешаванд. аз ҷумла сохтмони зеристгоҳи барқӣ, майдон барои партов, ҳафзи оташхомӯшкунӣ, таваққуфгоҳ барои нақлиёт ва майдонҳо барои бозии баскетболу волейбол. зимни шиносоӣ бо тарҳи варзишгоҳи мазкур президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба масъулину сохтмончиён барои иҷрои саривақтии корҳо, назорати қатъии сифат ва истифодаи масолиҳи баландсифат дастуру маслиҳатҳои муфид доданд. дар рӯзҳои таҷлили ҷашни байналмилалии наврӯз ва соли нави миллӣ
асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар шаҳри норак чун анъанаи аҷдодӣ ба 250 нафар ятими кул ки муассилини муассисаҳои таълимии шаҳру ноҳияҳои вилояти хатлон мебошанд тӯҳфаҳои идона тақдим намуданд. нахуст пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо таманниёти нек наврасону ҷавонони бо амри тақдир бесаробон мондаро бо фарорасии ҷашни зебои баҳор наврӯзи оламафрӯз ва соли нави миллӣ табрику муборакбод гуфта онҳоро ба хониши аъло одоби ҳамида рафтори намунавӣ ва ҳамчун фарди соҳибилму бомаърифат ба воя расидан ҳидоят намуданд. тӯҳфаҳои идонаи сарвари давлат аз маҷмӯи сару либоси тобистона ва зимистона аз ҷумла шиму костюм курта ҷуробу пояфзол болопӯш барои духтарон 12 метри матои хурсифати атлас ва шириниҳои гуногун иборат буданд. дар ин рӯз ҳамчунин ба ятимон зиёфати идона ороста шуда аз ҷониби пешвои миллат ба ҳар яке онҳо маблағҳои пулӣ тақдим карда шуд. тибқи иттилоъ имрӯз дар вилояти хатлон 648 нафар ятими кул ба қайд гирифта шудааст ва тӯҳфаҳои идонаи роҳбари давлат ба ҳамин тартиб ба боқимонда 400 нафар низ дастрас карда мешавад. президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон таъкид намуданд ки дасти ёрӣ дароз кардан ба нафарони ниёзманд аз беҳтарин хислатҳои инсонӣ маҳсуб ёфта ин амалро дар ҷумҳурӣ чун анъанаи накӯи ниёгон дар арафаи ҳамаи иду ҷашнҳо шахсони саховатпеша ва хайрхоҳ анҷом медиҳанд. давлату ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар сиёсати иҷтимоии худ фароҳам овардани шароити арзандаи таҳсил барои наврасону ҷавонон бахусус нафарони бесарпаноҳ ва фарзандони оилаҳои ниёзмандро дар навбати аввал қарор додааст. ҳамин аст ки ҳамасола барои боз ҳам беҳтар намудани шароити таълим ва буду боши ятимон дар мактаб интернатҳои мамлакат ва бо ҷои кор таъмин шудану шарафёб гардидани ин қишри ҷомеа ба зиндагии арзанда корҳои назаррасу самарабахш анҷом дода мешавад. ятимони шаҳру ноҳияҳои вилояти хатлон ба пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон барои дастгириҳои пайваста изҳори миннатдорӣ намуда иброз доштанд ки илмҳои муосирро аз бар менамоянд ва ҳамчун донишманд ба воя расида бо эҳтирому аҷгузорӣ ба арзишҳои миллӣ дар рушду пешрафти минбаъдаи мамлакат саҳми арзанда мегузоранд. дар ин рӯз хушнудиву болидарӯҳии ятимони кулро ҳадду канор набуд зеро ҳар кадоми онҳо соҳиби тӯҳфаҳои арзишманди идона гардиданд ва бо сарвари саховатпешаву дурандешти худ суҳбати самимӣ анҷом доданд. имрӯз ҳамчунин асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар шаҳри норак дар вазъияти тантанавӣ парчами давлатиро барафрохтанд. парчами давлатӣ бо садо додани суруди миллӣ дар фазои орому осудаи ватан дар маркази шаҳри норак партарафшон карда шуд. баландии пояи парчами давлатӣ 50 метрро ташкил медиҳад. дарозии матои ин рамз ва муқаддасоти миллӣ 14 метр ва паҳноияш ба 7 метр баробар мебошад. иншоот дар масоҳати 40 садяк бунёд гардида атрофи он бо гулу бутаҳои ҳархела дарахтони ҳамишаса ва чароғҳои равшандиҳанда бо тарҳи муосир оро дода шудааст. поя ва майдони парчами давлатӣ бо истифода аз масолиҳи баландсифати сохтмонӣ бунёд шудааст. барафрохтани парчами давлатӣ дар ин мавзеъ аз як ҷониб ба ҳусни шаҳри норак зебогии бештар зам намояд аз тарафи дигар майдони он барои истироҳату фароғати сокинон басо созгор аст. парчами давлатӣ дар ин макони сераҳолии шаҳр бо хотири арҷгузорӣ ба муқаддасоти миллӣ ва дар доираи тадбирҳои ободонию созандагӣ бунёд гардидааст. имрӯз дар доираи сафари корӣ дар шаҳри нораки вилояти хатлон дар майдони марказии шаҳр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар вазъияти тантанавӣ аз рӯи муҷассамаи асосгузори аввалин давлати тоҷикон шоҳ исмоили сомонӣ пардаро бардошта онро ифтитоҳ карданд. баландии пояи муҷассама 7,5 ва худи муҷассама 7 метрро ташкил медиҳад. муаллифони муҷассамаи барқади шоҳ исмоили сомонӣ ҳайкалтарошон аъзоёни иттифоқи рассомони тоҷикистон мансур маҷидов ва рустам ҳоҷибоев мебошанд. маҷмӯа бо муҷассамаи исмоили сомонӣ бо маблағҳои соҳибкорони ватанӣ сокинони саховатпешаи шаҳри норак ба ифтихори истиқболи сазовори ҷашни бузурги миллӣ сисолагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бунёд гардид. майдони назди муҷассама бо фаввораҳо гулгашту хиёбон бо гулҳои тару тоза ва растаҳо бо чароғҳои рангаву курсиҳо оро дода шудааст. соҳибкорон ҳамчунин роҳҳои назди муҷассамаро мунфарш карданд ки дар маҷмӯъ ин мавзеъ барои сайру талошҳои сокинони меҳмонони шаҳри норак басо мувофиқ гардидааст. дар рафти корҳои сохтмони маҷмӯъа беш аз 100 нафар сокинони маҳаллӣ бо ҷои кори муваққатӣ ва маоши хуб таъмин шуданд. мавриди зикр аст ки бунёди муҷассамаҳои исмоили сомонӣ нишони давлатӣ ва барафрохтани парчами миллӣ дар саросари мамлакат аз ҷониби сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон нишони олии қадршиносию аҷгузорӣ ба гузаштаи неку ибратбахши давлату миллати тоҷик ва рамзҳову муқаддасоти бузурги миллӣ мебошад.
دوام سالهای سابقه در شهر نورک ولایت ختلان صدها انشاءات گوناگون ساخته به استفاده داده شدند که در آنها صدها نفر باشندگان ناحیه با جای کار و شغل دائمی تامین شدند. مردم شرفمند شهر نورک با شکرگزاری از سیاست سازنده حکومت مملکت زندگی آسوده داشته، این همه سازندگی ها را از توجه به واسطه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به این سرزمین عرب می‌دهند. گزارش همکاران ما. نورک همچون شهر انرژتیک در ولایت ختلان در ساحل رود وخش واقع بوده، آن در مساحت عمومی 394.5 کیلومتر مربع دامن گسترده است و معلومات عمری اهالی شهر الحال بیشتر از 60,000 نفر را تشکیل می‌دهد. مرحله با سرعت ترقی کردن شهر نورک زمان صاحب استقلالی کشور به حساب می‌رود. به خصوص در این دوره سفرهای پیوسته کاری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به شهر نورک باعث رشد و نمو و ترقی آن گشته. در این دایره مؤسسه‌های نوی تعلیمی، بنگاه‌های طبی، کارخانه و کارگاه‌های خرد و بزرگ به فعالیت آغاز نموده، چندین بناهای نو و زمانوی مورد بهره برداری قرار گرفتند. این روند سیمای شهر را کلاً تغییر داد و فعلا به یکی از موضع‌های آباد و زیبای تاجیکستان صاحب استقلال تبدیل یافته است. این حال نیز کارهای آبادانی و کبودیزارکنی در شهر نورک با مرام ادامه داشته، گلگشت و خیابان‌ها و راهروهای شهر با گل و بوته‌های موسمی آرا داده شدند که به سیمای کنونی شهر تراوت تازه ضمین نماید. در دوره استقبال جشن نوروز بین‌المللی در شهر بیشتر از 300,000 گل‌های نوی پتونیا ویولا صدبرگ شنانیده شدند که این اقدام شهر نورک را گلپوش کرد و به اطلاع مسئولین این تجربه بار نخست است عملی کرده می شود. گرمخانه‌ای که ما با اون همکاری داریم، از گرمخانه دکانی در جماعت دکانی موجود است، با اون همکاری کرده همین گل‌های موسمی را ویولا و ابر نقرگین و دیگر نمود گل‌هایی که به زمستان تا به خنکی تا باور بودند دسترس کرده آورده در شهر گلکاری کردیم. تا امروز ما زیاده از 300,000 گل‌های موسمی در این شهر در کوچه‌ها و در گلگشت‌های شهر استفاده بود. این یکمین بار در تاریخ نورک این تجربه استفاده برده شده است که تمام شهر قریب که گلپوش شدگی است. انرژتیک بخش اساسی رشد کرده شهر نورک به حساب رفته. اقتدار صحوی شهر را دو نیروگاه بزرگ، نیروگاه برقی آبی نورک و بایغازی تشکیل می‌دهد. اقتدار این دو انشاءات حصه چشمرس خود را در سیستم انرژتیکی مملکت تشکیل می‌دهد. یکی از انشاءات مهم مملکت که در حدود شهر نورک قرار دارد، این نیروگاه برقی آبی نورک به حساب می‌رود. اگریگات اولین نیروگاه سال 1972 و سال 1979، اگریگات آخرین نیروگاه یعنی اگریگات نهمی آن پورا به استفاده داده شد. نیروگاه برقی آبی نورک نقش کلیدی را در رشد تمام بخش‌ها بخصوص اقتصاد و صنعت تاجیکستان بازیده، با دستگیری و توجه به واسطه پیشوای ملت برای برقرارسازی اقتدار پوره آن کارهای برقرارسازی و تجهیزانیدن گذرانیده شد. بعد تجدید سال 1988 توانایی نیروگاه به 3000 مگاوات رسانیده شد. اقتدار لایحه‌ای سالانه نیروگاه 11.2 میلیارد کیلووات ساعت را تشکیل داده، زیاده از 50% طلبات اهالی جمهوری تاجیکستان را به برق تامین می‌کند. توانایی نیروگاه 3000 مگاوات میباشد. این زمان بعد از تجدید و از نوسازی توانایی نیروگاه زیاده از 3300 مگاوات را تشکیل می‌دهد. در زمینه بنیاد و به فعالیت پرداختن نیروگاه برقی آبی نورک، کمپلکس استحصالی تاجیکستان از جمله کارخانه نوری‌های آزاتی وخش، زواد الکتروشیمیایی یوون، کارخانه بزرگ آلومینی تاجیک و ده‌ها دیگر سازمان یافتند که این توانست به اقتصادیات کشور تاثیر مثبت رساند. فعلا در شهر نورآفرین نورک جهت اجرای هدف چهارم مملکت که صنعت‌کنونی کشور میباشد، تدبیرهای سودمند اندیشیده شده. در این زمینه کارهای نظررس به سامان رسانیده شد. در شهر دوام سالهای صاحب استقلالی دولتی شماره کارخانه‌های صنعتی افزایش یافته، از 6 تا به 15 عدد رسانیده شد. در این زمینه نامگوی محصولات صنعتی نیز افزایش یافته، از 7 تا به 20 عدد برابر گردید و این معنای آن را دارد که سمت اقتصادیات و صنعت شهر نورک رو به رشد است. بنا به اطلاع مسئولین جهت سزاوار استقبال نمودن جشن بزرگ 30 سالگی استقلالیت دولتی و با مقصد زیاد نمودن شماره جایهای نوی کاری، هدف است تا 3 سال بعدی در شهر چندین کارخانه‌های صنعتی بنیاد می‌گردد که به این وسیله شماره جایهای کاری نو زیاد گردیده، سطح و صفت زندگی مردم نیز به این وسیله به طرز چشمرس بالا خواهد رفت. باید قید نمایم که در دوران شوروی اگر حجم 3 سالی محصولات 478 میلیون باشد، امروز در سال 2018 2 میلیارد سومانی
гашта аст ки ин нисбати соли 1995 4 баробар зиёд мебошад. Ба ҳамин монанд маҳсулоти истеҳсолшавандаe ки имрӯз дар шаҳри Норак истеҳсол мешавад зиёда аз 20 намуди номгӯи маҳсулот мебошад ки дар шаҳри Норак истеҳсол карда ба аҳолӣ ё ки ба корхонаҳои мувофиқ ба онҳо супорда мешавад. дар дораи барномаҳои давлатии рушди боғу токпарварӣ ва иҷрои дастури супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати зиёд намудани майдони боғу токзорҳо кишоварзони шаҳри Норак ҳамеша даст ба кор буда дар ин самт муваффақанд. Феълан дар шаҳр аз майдони умумии заминҳои дар гардиши кишоварзӣ қарор дошта 577 гектарашро майдони боғу токзор ташкил медиҳанд. ҷиҳати таъмини бозори дохила бо маҳсулотҳои тару тоза ва бо нархи дастрасу сифати баланд меҳнаткашони шаҳр самгузор мебошанд. бо ин мақсад дар назди хоҷагиҳои деҳқонии шаҳр гармхонаҳо ташкил карда шудааст ки феълан кишти навбатӣ хуб нашъунамо ёфта дар ҳоли афзоишанд. новобаста аз оне ки шаҳри Норак яке аз шаҳрҳои саноатӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон шинохта мешавад, соҳаи кишоварзӣ низ дар шаҳр гарчанд ки кам бошад дар ҳоли рушд қарор дорад. айни замон соҳаи кишоварзӣ дар шаҳри Норак дар самти соҳаи боғу токпарварӣ, соҳаи чорводорӣ, соҳаи замбурпарварӣ, соҳаи моҳидорӣ ва инчунин соҳаи дигари афзалиятнок дар шаҳр ки рушд карда истояд, ин соҳаи ташкил намудани гармхонаҳо аст. гармхонаҳо мебошад. аз он ҷумла дар шаҳри Норак ба ҳолати имрӯза дар майдони 577 гектар майдони боғу токзорҳо мавҷуд буда, аз он дар майдони 56 гектар ниҳолҳои анорзор аллакай имрӯз ба пуррагӣ барқарор карда шуд. бо мақсади ба танзим даровардани нархи навоҳо дар бозорҳои шаҳр, иқтидори истеҳсолии шаҳр дар маҷмӯъ соли сипарӣ гашта маҷмӯи маҳсулотҳои кишоварзӣ 111% таъмин карда шуд. бештар дар соҳаи истеҳсоли гӯшт, истеҳсоли помидору бодиринг, истеҳсоли моҳӣ, истеҳсоли шир, истеҳсоли маҳсулоти ширӣ ки барои иваз намудани маҳсулотҳои воридотӣ ин худ афзалияти бештар дорад. соҳаи маориф яке аз самтҳои афзалияноки мамлакат ба шумор рафта давоми сулҳҳои соҳибихтиёрӣ дар шаҳри Норак низ дар ин ҷода пешравиҳои назаррас ба чашм мерасад. ҳамсоли сохта ба истифода додани мактабу симхонаҳои иловагӣ ва дар ин замина муҷаҳҳаз намудани муассисаҳои таълимӣ бо лавозимотҳои хониш, компютеркунонӣ таълимгоҳҳо, таъсиси муассисаҳои томактабӣ ва марказҳои инкишофи кӯдакон аз дастовардҳое мебошад ки ин раванд то андозае тавонист мушкилоти норасоии ҷойҳои нишастро дар шаҳр ҳал намояду барои баланд бардоштани сатҳу сифати таълиму тарбия замина гузорад. айни замон дар шаҳр 4 муассисаи томактабӣ бо фарогирии 624 кӯдак ва 38 муассисаи таълимӣ аз ҷумла литсею гимназияҳо фаъолият менамоянд ки дар онҳо 14437 хонанда ба таълим фаро гирифта шудаанд. иштироки хонандагони муассисаҳои таълимии шаҳр дар озмуну олимпиадаҳои фаннии сатҳи ҷумҳуриявиву берун аз кишвар назаррас буда то ин давра дар ин самт муваффақиятҳо хеле зиёданд. дар соҳаи маорифи шаҳри Норак пешравиҳо дар нисбати чи таълиму тарбия чи нисбати сохтмони симхонаи иловагӣ дар шаҳри Норак рӯ ба беҳбудӣ ниҳода истодааст. нисбати солҳои пештар тағйиротҳо ҳам дида мешавад. барои боз ҳам дар амал татбиқ намудани дастури ҳидаятҳои ҷаноби олӣ нисбати ба таълим фарогирии хонандагони тоҳсили мактабӣ дар 16 муассисаи таълимии деҳот бо 25 гурӯҳ ташкил карда шудааст ки 415 нафар кӯдакони аз синни 4 то 6 сола ба таълим фаро гирифта, 25 нафар омӯзгорон дар ин марказҳои инкишофи кӯдак фаъолият мекунанд. дар муассисаҳои таълимии шаҳр барои илмомӯзии хонандагон аз ҷониби ҳукумати кишвар хусусан сарвари давлат тамоми имкониятҳо фароҳам гардида зиёда аз 870 нафар омӯзгорону мураббиён ба тарбияи насли наврасу ҷавон машғуланд. маорифчиёни шаҳр дар дораи таҷлили 30 солагии иstiqлолияти давлатӣ нақшаи чорабиниҳо тартиб намуда дар ин замина аллакай якчанд корҳои лозимаро ба сомон расониданд. умуман дар шаҳри энергетикии Норак давоми пойдории сулҳу ваҳдат ва истиқлолияти давлатӣ дар ҳама бахшҳо пешравиҳои чашмрас дида мешавад. ворисони синнои шаҳри Норак низ пешравиҳои соҳаро дар таҳким ва пойдории истиқлолияти давлатӣ рабт дода то ин давра дар ин самт низ корҳои зарурӣ сомон дода шуданд. мавриди зикр аст ки феълан дар шаҳри Норак 17 муассисаи тиббӣ аз ҷумла як маркази саломатии шаҳрӣ, 3 адад марказҳои саломатии деҳот ва 13 бунгоҳи саломатӣ мавҷуд аст ки дар онҳо кормандони ботаҷрибаву кордони соҳаи тиб ба фаъолият ҷалб гардиданд. рӯз аз рӯз соҳаи тандурустии шаҳри Норак рушд карда истодааст. имрӯз тамоми таҷҳизотҳое ки дар шӯъбаи ҷарроҳӣ дар шӯъбаи эҳёгарӣ истифода бурда мешавад, мо инҳоро аз нав муҷаҳҳаз гардонидем бо дастгирии бевоситаи
حکومت جمهوری تاجیکستان و وزارت تندرستی جمهوری تاجیکستان ما حاضر در سمت تامین ناکی به کادرها مشکلات نداریم. عین زمان یک چند کادرهای ما در خارج کشور با راهخط وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان تحصیل کرده ایستادند. برای سزاوار پیشوازگیری جشن 30 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان چی در سمت تامین ناکی با کادرهای بلند اختصاص، چی در سمت رسانیدن یاری کمک اولیه به مردم کارا رفته ایستاده است. شهر نورک دارای میراث بوی تاریخی و فرهنگی و ذخیره‌های طبیعی بوده برای رشد توریسم داخلی و قبول سیاحان خارجی مساعدت می‌نماید. در دوره 3 ساله رشد دهات سیاحی و هنرهای مردمی در شهر نقشه چوربینی‌ها راه‌اندازی گردیده. تو این دوره یک خطر کارهای ضروری به سامان رسانیده شدند. از جمله جهت رشد توریسم در شهر امکانات‌های مساعد فراهم گردیده. سال تا سال شماره سیاحان داخل و خارج نیز در این روند زیاد گردیده ایستاده است. قابل به ذکر است که در برابر دیگر بخش‌ها در شهر نورک همزمان ساحه فرهنگ رشد کرده. تو این مدت به یک بخش بزرگ تبدیل یافت. ساختمان و نوسازی تالار و مکتب‌های موسیقی، قصرخانه‌های خرد و بزرگ، کتابخانه‌های عمومی و بچگانه، تعمیر و نوسازی باغ‌های فرهنگی و فراغتی و در برابر این جلب نمودن شماره زیادی کارمندان از حساب جوانان با لیاقت و صاحب تجربه شهادت گفته‌های بالاست. مورد ذکر است که در عین زمان در شهر 27 مؤسسه‌های فرهنگی که از اینها کتابخانه‌ها، کلوب و آثارخانه، مکتب موسیقی فعالیت دارند که به مردم همروزه خدمت می‌رسانند. در قصر فرهنگ محفل نوازندگی فعالیت می‌کنند که استادان تجربه‌دار با آنها نوزوکی‌های کسبی اسکریپکا، غژک، دایره‌نوازی را به آنها نشان می‌دهند. اینچنین در طبیعت قصر فرهنگ شهر نورک قسمی زیاد در تالارهای در محله‌های شهر نورک تالارهای دهاتی فعالیت می‌نماید که در طبیعت قصر فرهنگ می‌باشند و در این تالارهای دهاتی محفل‌های راویان، دوزندگی، رسامی و غیرها فعالیت می‌نماید. ما کارمندان قصر فرهنگ شهر نورک تصمیم گرفتیم که برای سزاوار پیشواز گرفتن جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان تمام سعی و کوشش خویش را به خرج داده جشن استقلالیت دولتی را در روحیه بلند خویشتن‌شناسی و تندرستی استقبال نماییم. سوی تربیت جسمانی و ورزش یکی از بخش‌های مهم دیگر است که در شهر نورک رشد کرده و به دستاوردهای نظر اسنایی گردیده است. تو امروز جهت اجرای دستور و سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان باید به ساختمان و نوسازی میدانچه‌های ورزشی و بازی‌های کودکانه و همزمان در دایره تجربه رئیس شهر دوشنبه جهت زیاد نمودن میدانچه‌های ورزشی و بازی‌های کودکانه در نزد بیناهای استقامتی و آباد نمودن جای‌های نوآباد مسئولین ساحه ورزشی شهر در این سمت کارهای نظررس را انجام دادند. برای تمرین و جلب جوانان و نورسان به ورزش و طرز حیات سالم فعلا در شهر نورک 13 تالار ورزشی و 43 عدد میدانچه‌های ورزشی و بازی‌های کودکانه فعالیت می‌نمایند که همگی با تمام طلبات‌های معاصر جوابگو می‌باشند. بس همین بود که دستاوردهای ورزشکاران شهر در مسابقه‌های سطح بین‌المللی نظررس بوده اشتراک آنها نیز سال تا سال می‌افزاید. ما جوانان شهر نورک با سرفرازی و افتخار از سیاست جوانپرورانه راهبر عالی سیاسی کشور پشتیبانی کرده عرض سپاس و منتداری به پیشوای معظم ملت می‌نماییم. زیرا محض با تشبث پرزیدنت مملکت در شهر نورک تالارهای زمانوی، میدانچه‌های ورزشی و دیگر انشاءات‌ها به استفاده داده شدند که این وسیله معرفی عمومی گردیدن ورزش، جلب جوانان به ورزش و پیشگیری جنایت و جنایتکاری و از همه مهم پیشگیری شامل شوی جوانان از حزب و حرکت‌های ارتجاعی میباشد. گذاشتن سنگ اساس برای بنیاد ورزشگاه با 10,000 جای نشست نشانه عالی توجه پیشوای ملت در سمت ورزش و دستگیری ورزشگران است. جوانان شهر نورک سیاست فعلی پیشوای معظم ملت را همیشه جانبداری می‌نمایند و آماده‌اند که همیشه برای دفاع حفظ وطن و در آبادکاری و بنیادکاری سهم خود را گذارند. ورزشگران شهر نورک تا امروز در مسابقه‌های سطح ولایتی، جمهوریوی و بیرون از کشور اشتراک کردند و سزاوار جای‌های نمایان گردیدند و ما در آینده کوشش می‌نماییم که جوانان را برای در سمت ورزش و اشتراک نمودن در چاره‌بینی‌ها برای گرفتن جای‌های معین در مسابقه‌های سطح بین‌المللی آماده نماییم.
рушди иҷтимоиву иқтисодии шаҳри норак дар маҷмӯъ дар сатҳи хуб қарор дошта сокинонаш бо нерӯи созандаву бунёдкорона ва завқи беандоза кӯшиш ба харҷ медиҳанд ки ба натиҷаҳои назаррас ноил шаванд. чунин корҳои ободониву созандагиро сокинони шаҳри норак минбаъд низ идома дода барои пешрафти ҷомеа саҳмгузорӣ хоҳанд намуд. дар ин раванд бояд зикр дошт ки тибқи нақшаи чорабиниҳо то ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон барои ҳалли мушкилот дар маҳалҳо сохтмони зиёда аз 170 иншоот аз ҷумла коргоҳҳои саноатӣ, мактабҳо ва синфонаҳои иловагӣ, толору майдончаҳои варзишӣ, аз навбарқароркунии боғҳои фарҳангиву фароғатӣ, кашонидани хатҳои обу барқ ва амсоли инҳо сомон ёфта мавриди истифодаи умум қарор дода мешаванд ки дар беҳ гаштани симои меъмории шаҳр ва ғанӣ гаштани буҷети маҳаллӣ мусоидат хоҳад намуд. тавре таҳлилҳои чанд соли охир нишон медиҳанд шаҳри норак бо таваҷҷӯҳи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ободу зебо гашта сатҳу сифати зиндагии мардум дар ин минтақаи кишвар куллан дигар гардид. дар ин баробар барои расидан ба дигар ҳадафҳо ки боиси рушду нумӯи норак дар оянда мегардад нақшаҳои ҷиддитаре рӯйдаст аст ки марҳила ба марҳила амалӣ хоҳанд гашт. бинандагони гиромӣ, нашри навбатии барномаи иттилоотии ахбор хотима меёбад. хайр, саломат бошед.